Ras ubongitshela ngoba angikhona ukukuva ngala. Eh emakhaya tindzawo ngetindzawo koleleni kancane nje ngisasetha la egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngisasetha seyiyakhona. Ngeke akayiphithi ngani. Ephi. Ngabuye ayiphithi. Emnanzi phela crossover. Ngeke makaka ngeke. Ngeke wasimelane ngeke siyamcela. Angeke wamguni siyamcela ngeke. Akayiphithi le crossover. Angeke phela ethani imshayele nimtshele. Aphithi Sanibonani. Ngisenzaweni lemnanzi la. I love being outside kusebusuku. Ngikunature ngisacela nangu angelekelele la to share the stream. Yes, awuthi ngibo groups. Yes. Ngibeketheleni nje amaswati lamahle kukhona ngisakusotha la lokuncane ngegama lika Jesu Kristu. Ningathuswa ngilokuthi liyana bunanzi bakhona lokuna have you shared? Thank you so much. Sanibonani egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sekungaba kuhlola nje ukuthi ngabe nine nikhonile kusharisha stream lapho la nikhona khona ithi ngiboneke la. Yes, thank you 165. Ngidaba mfisha kakhulu. Sanibonani egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Muhle uNkulunkulu wethembekile. Liyayidliva la, liyayidlabada. Maswati lamahle. Ngizama ukunikhombisa lokuthi liyayidlabada. Ngiyakholwa ukuthi Ras ngiyangena emakhaya ngiyafisa lokuthi babone lokuthi liyana la. Liyayithela. I am outside. Njengoba ngeke ngakhuluma ngathi ngiyathanda mani ukuthi mangidawukhuluma nababelo sezulwini uthole ukuthi ngiba semvelweni, ngiba kunature. I love you. Ngiyawabona ama message sesikhona president. Yaba yihle lento. Lokubhamaka kwakusiso spam ngilo lelanga lelisho ukuthi namhla it's 31 December. Maswata kithi la kimi ngesikhathi 9 minutes past 9 njengoba kini ku 9 minutes past 11. Nina niphambili kunami nga 2 hours. Lengikutele ke kwanyalo la kutojuba nani umnyaka makuthi 10 o'clock kimi kutabe kuthi 12 o'clock kini. Ngifisela ukuthi ngalesikhathi ke nithandaza nga 12 wenu nami ngibe ngiwe ngamadolo la ngalo 9 ngalo 10 lokutabe kungi 12 wenu. Ngiguqa ngithandaza kanye nani mncwa sanibonani emakhaya kusebusuku we in the wilderness we praising the Lord. Ngithanda ukuthi nibone lokuthi liyayidliva la liyayithela we praising the Lord. Umnanzi kunje awuthi ngibona ukuthi ngiyasibona lesandla ukuthi simanti na. So sanibonani Ras ngicela ukuthi ungibekelele iverse ngoba ngidaba mfishane ngihlethi nawe la ngidawuhlala nawe ama minutes lang 20 sesithethe ama minutes lang 5 kusho ukuthi sokusela ama minutes lang 15. Oh yes. Alibonakali ke kahle lapho Ras kodwa ngidawuzama ukuthi ngithisite la. It is on my WhatsApp. Ngiyabonga lokuthi ubabekele bayalifunza nami ngisazama ukuthi ngilithole. Lithi this is Isaiah 61. Lithi moya wenkosi simakade ukimi ngobe simakade ungigcobile ukuthi ngishumayele tindzaba letimnanzi kulabampofu ungithume ukuthi ndewubopha labo labanhlitiyo tabo tidzabile. Ungithume ukutawumemetela kukhululwa kwalabathunjiwe. Hey, yangichaza lendzaba. Ungithume ukutawumemetela kukhululwa kwalabathunjiwe nekukhululwa kwalababoshiwe. Yes, kukhululwa kwalabathunjiwe nekukhululwa kwalababoshiwe. Ungithume ukuthi ngidewumemetela umnyaka wemusa wasimakade nelilanga lekuphinzisela kwaNkulunkulu wethu. Ngathi emaswata kakeva kahle ukuthi uthi lo verse 2. Uthi verse 2 ungithume kuthi ngidewumemetela umnyaka wemusa wasimakade nelanga lekuphinzisela kwaNkulunkulu wethu nelekudududa bonke labalimalako. Yeah. This is umoya noma moya ucoke lo mnyaka wawucoka lo mnyaka njengemnyaka wemusa waNkulunkulu. Siubite ukuthi it is the year of the Lord. Isaiah uthi
ungithume ukuthi ngidawumemetela umnyaka wemusa wasimakade nelilanga lekuphinzisela kwaNkulunkulu wethu nelekudududa bonke labalimalako. This is the year of the Lord. Lona ngumnyaka wemusa waNkulunkulu. Siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi 2025 is the year of the Lord. Ngitele lokho nje namhlala ebusuku lithela kung 11:15 kini. Sengisena 10 minutes. Ngitele Maswati akithi ukuthi ngiphumile lapha endlini la ngihlala khona ngeda la enthabeni. Enthabeni yami ke kunetihlahla nje kunemvelo. Njengoba imvelo niyibona ukuthi nje I would love you to see this thing. Ngisemvelweni nje la ngihlethi khona. Yes. Ngifunza Isaiah Maswati. Ngiyanithanda man. Ngibathe ngiyathandaza kulamalanga kusuka kuKhisimusi. Ngiyabuta ngithi simakade uhlala ezulwini. Sibonile iminyaka leminenge ifika yedlula. Sisuka ku leap year. Sibone igameko letinengi. Lesigcina ngako sangaso sigameko sekuhamba kwembishop Dr. Nash. Namhla emini namhla ekuseni ngibhale emavi endududo kuye umbishopi. Ngakhumbula ngancestela bakashongwe, ngancestela libandla le Divine International. Ngancestela ihlobo nabo bonke labasebenzisene naye. Ngancestela eMaswati. Ngase ngiyabuya ngithi sonke sitsabukile ngekuhamba kwaDokotela umbishopi. Ngabuya ngaveta igameko la umbishopi emene bantu khona. Umbishopi unakela bambofu, umbishopi umikise abantwana etikolweni, umbishopi unakekele bogogo, umbishopi ngokuqala kuvulana kulokuthiwa ngema ministries, the charismatic churches afike ngayo umbishopi. Ngokuqala kusivulela lisonto ukuthi siyawukwenda ema events. Kunenge umbishopi la kwendele eMaswati. Umbishopi abesisita sihleke noma simo silukhuni. Ngathi ngalawo magama akube madudu kubakashongwe, akube madudu kube Divine Healing Ministries, akube madudu kubo bonke labasebenzisene naye umbishopi nawo eMaswati. Ngase ngiyedlula ngithi ngalokuthi ke ngigcotshwe uNkulunkulu ukuthi ngikhulume tonke indzaba kusikhathi noma kungasiso isikhathi. Ngathi awu nebakithi endzabeni yekuthi umbishopi ngalesikhathi acokiwe kuthi akayoweluleka inkosi uMswati wesithathu. Abhadalwa aholela ukuthi yena ungimeluleki. Litsite-ke lami kude namunye wethu lo watiko singeke umbishopi simbethele ngoba asati ukuthi weluleka wathini. Ngalesikhathi uMswati wesithathu abulala eMaswati budedengu kudutshulwa sinome kanjani. Ngiyamkhumbula nje emakoti wasesiteki kwambita ukuthi ahambe ofuna indvodza kabusha kulandela ukuthi yakhe indvodza bayidubule buya ukala isudu iyemshadweni ngakusasa wafela lide. Sibakhumbula kalamakalo mahasha badutshulwa botha umlilo. Sibakhumbula all over badliwa inhlavu. Ngitheke mina ngalesikhathi kudutshulwa kubulawa eMaswati umbishopi angimeluleki asikwati la kusho singeke simsole ngoba asati ngisho ngathi labatiko kwathi yena umbishopi, kwathi yena Mswati wesithathu, kwathi uNkulunkulu simakade, kwathi Sathane, kwathi laba labangu-4 kuthe mavi embishopi athini. Ngedlula ngathi walithola lithuba lekumelela lizulu. Excuse me. Asathi ke noma walimelela ngebuqotho noma kalimelelanga ngebuqotho, sathi noma kunjalo akalale ngekuthula. Abengakameli ukutshela thine, abemele ukutshela labo labelulekako ukuthi ngemqondo wasezulwini akwendiweni. Besidududa ke sithi nanami nje umbishopi uhambe nami all over South Africa sishumayela umuntu lo esimthandzako, umuntu losikhulisile. Abengibita ngemagama lamanenge kamine. Kwafika isikhathi lathi khona la ngaduma ngakuthi ngimpaka yase Divine. Ngiyamthanda manje lo muntu omdala. Ngeke ngachaza ngathi makushona make yena nalutho bangithwala. Ngachaza ukuthi makulimala indvodzana yami igcotshwa sitimela yena nalutho bangi2 bangithwala. Uma ngichaza lusito labengilo lo mdala. Ngedlula ke ngathi wakwengibita ngakuthi ngimpaka yase Divine. I loved that. Lo mdala bekasenda sihleke. Ngalithanza kakhulu ligama lelithi ngisembathwa ngakuphi. Wathi noma gawuzela ungamgcwanga kuphi yafitha. Wasungibita ngasembathwa ngakuphi. Wabuya wathi ngqondongqondo lo. Wabuya wathi sayoni sami leso wathi makaqeda wathi ngumnikade bengingafika nje wafika umnikade.
kahle kahle konakala kwaphesa sale nibona sikhulu ngisantonke indoda ime ngemumo sanibonani Swaziland kungako ngithi siyalila siva buhlungu siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi utawupholisa emanxeba emndeneni futhi siyakholwa ukuthi utawuphumula ngekuthula nanaye washongwe egameni lika Jesu Kristu. Swaziland my country, Swaziland my home, sanibona egameni lika Jesu Kristu sithe umemetela umnyaka wasimakade ngithangicizelele noma lingana lento lengigcokile ibe mandi ibe nje sithe umemetela umnyaka wasimakade. Ngithini kini Maswati? Ngithi ngidawuphuma la mangiphume late ngidawuphuma ngafast 11. Ngilaleleni Maswati, ngicela ukuthi nisharishe le stream ezisichubeka sikhuluma, just share the stream. Uma ngiphuma la ngifuna ukukushiyana nisaya kulo 30 minutes angakashayi 12 o'clock. Isaya le ngeke ngakhuluma ngayo njengoba sesivumelene ukuthi sime etikwemagunya a-Isaiah 61 verse 1 na verse 2 la uNkulunkulu khona athi ku-Isaiah umthumile kutawumemetela tindzaba letimnanzi, tindzaba letimnanzi kulabampofu, tindzaba letimnanzi kulabagcilatekile, tindzaba letimnanzi kulababoshiwe. Uthi uNkulunkulu kuta noma umemetela umnyaka wemusa waNkulunkulu. Ngathi ke mina this is the year of the Lord. Lalelani ke Maswati lamahle ningakafiki 12 o'clock la ndawuthandaza khona. Ngike ngathi mhla ka 31 wa December akusiyo nje idate 12 o'clock ebusuku, akusiso nje nesikhathi. It is not just a watch. Hey, love you my people. 31 of December in any year akusiso nje isikhathi sekuthi you must witness ama fireworks abhama celebrate. No, it is more than that. Nyalo in 30 minutes you are not approaching just a calendar day, just a watch. No, ngithe Maswati lama issues aka spirituality ingqinamba lesinayo atange sifundiseke ngawo. Wonke umuntu is a spiritual being, uyaviwa likamoya. Ngitheke kuyo yonke indzawo lokiyo makushaya 12 o'clock wamhla ka 31 December there is what we call the ark of the universe, lensika ye universe. I-universe sikhuluma ngento lenelilanga, sikhuluma ngento lengamele tinyeti tinkhanyeti, sikhuluma ngento lengamele umhlaba. When we talk about the universe, we talk about everything that was created by God. Every end of year kuba isectly la i-ark ye universe i-ark ye universe ivula lifastelo. Bekumele ngimvale WhatsApp la angathi noma ngisatholakala yini eRas ngegama lika Jesu. Maswati akasangiboni ngoba sengibona kufrizile la. In Jesus name, let me see. Ngisini Maswati sese right zone Ras. Thank you so much. Manje ke kufrizile la ngakimi ngithi ke i-universe ivula lifastelo lekuthi konke lokushiwo umuntu, konke lokumenyetwa umuntu, ivula lifastelo lekuthi i-ready kulalela kuthi labakhuluma nelimoya bathini kithi ngalesikhathi, labakhuluma nelimoya bathini manje. Layita ngakimi aboni ke ngithini ke ndangicolela Maswati akithi angisaboni la ukuthi kusahamba kahle noma cha, sengirelaya nje ku Ras ukuthi kuhamba kahle Ras. Thank you so much. Thank you so much. Bengisho ke Maswati akithi ukuthi liBhayibheli ke noma ke tifundiso takamoya tisifundisa ukuthi the ark of the universe opens a window. It opens this window so that spiritual beings can direct the coming year. Spiritual beings can proclaim a message for the year. Bagamoya bangadirecta i-universe, bangadirecta imvelo, bangadirecta likamoya, balidirecte ukuthi kunathi inyanga letilishumi nambili lesitiqalako. Nine bakamoya sikhuluma ukuthi i-direction yethu ibhekephi. Ngithe kini tenteka tonke tintfo lelifastelo livuleka kanye. Ninive kahle bazalwane, kuthandaza sikwenta 12 months a year.
every time is time for prayer. But kukhona nakulokuthiwa ngema-special moments, ngemathuba lakhethekile kwenzekani egameni laJesu. Yes, ngemathuba lakhethekile. Lo siya ku-12 o'clock Maswati, siya ethubeni lelikhethekile lekumemeta imvelo, siya ethubeni lelikhethekile lekukhulumisana nelikamoya, siya ethubeni lelikhethekile. Eyi, kwathi angisuse nayo into le ngibeke enhloko ngitawungiva kahle. Siya ethubeni lelikhethekile lekuyothi lalela vele kamoya uNkulunkulu usigcobile kumemetela kuthi 2025 umnyaka wasimakade, umnyaka wekukhululwa kwebathunjwa, umnyaka wekudududa kwalabalimele, umnyaka wethu wenjabulo. Ngiyacela ke Maswati, sengidawuphuma ngihambe, ngicela ukuthi njengoba nisuka la ningesabi leyana kulo 30 minutes niyothandaza, can we all go into our knees and say, God, we proclaim Isaiah 61 verse 1 and verse 2. Moya wasezulwini simemetela incwadi ya Isaiah, simemetela live la Isaiah, simemetela umnyaka la uNkulunkulu atawuphinzisela khona. Kusho live lithi ngumnyaka la uNkulunkulu atawuphinzisela, aphinzisela ngekuva abantu bakhe labakhalako kuthi bathini. Ngiyacela nje kuleli thuba leli ukuthi sonke sesiye emadolweni asibe sibambe Isaiah 61 verse 1 and verse 2 ngetandla ngegama lika Jesu Kristu. Sakhuluma kanye kanye ngalo 12, sangajatshuliswa ngama-fireworks kuphela, saya ngematolo sathi 2025 you are the year of the Lord. Ungumnyaka we-revenge yasimakade, ungumnyaka la uNkulunkulu atawukhumbula khona eMaswati. Lalelani bantu abamanga, kukhona ama-problems la siphethe collectively njengeMaswati, bese kuba nema-problems laphethe wena ekhaya personal, ema-problems lafaka ekhathi kugula, lafaka ekhathi kungawutholi umsebenzi, lafaka ekhathi tigcwagcwa lesinato. Onke lama-problems, they will be listening nyalo nga-12. The ark of the universe, the window will be opened. Imele thina ukuthi we influence, we speak to the spirit ukuthi 2025 is the year of the Lord. 2025 ngumnyaka la uNkulunkulu atawuphinzisela, asikhumbule, akhulule lababoshiwe, endele kuphila kwethu lokuhle kodwana. Thank you so much Maswati. Kwaze kwaba mnanzi kuhlala nani ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sengifuna ke kuthandaza bese ngiyaphuma. Ngicela ke ukuthi nibhale Facebook nithi we pray with Isaiah 61 verse 1 and 2. Masiphuma nje la uvele uyabhala ukuthi we are praying through the word of Isaiah 61 verse 1 and 2. This is the year of the Lord. Sonke sima kula magama lathi this is the year of the Lord. Wabotho ingcwele yisewe Nkosi yethu Jesu Kristu. Sibonga nangi 25 minutes lesibe naye. Bese utshela Maswati ukuthi siyawathanda. Siyathi ukuthi nabo baqede ejele. Siyathi ukuthi kunebantu abahluphekako. We are here to pronounce the year of the Lord. We are praying on Isaiah 61 verse 1 and 2. Sikhumbule Jehova collectively as eMaswati, lamanye Nkosi asemajele, lamanye Nkosi asekudingisweni, lamanye Nkosi asekhaya, abhekene nezinkinga letehlukene. Sikhumbule akube ngumnyaka weMaswati, akube ngumnyaka waNkulunkulu. Let this be the year of the Lord. iBhayibheli lisichazele ukuthi kuyandeka kufika umnyaka wakho we-revenge. Sikhuluma ke ngeminyaka we-revenge la uNkulunkulu atasiphendulela khona kuto tonke tichwaka lesibhekana nato. Yiba nathi ke uNkulunkulu basite emcondweni wabo kunangi 30 minutes losele kuyawuthi kushaya 12 o'clock bafane bente bulungiswa. Nanawe Nkosi ulizulu ufane uve dinyembeti nekukhala kweMaswati. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi sekwentekile. Siyabonga babe ukuthi iuniverse tawukhangetela dinyembeti eMaswati nyalo nga 12 o'clock. The entire universe will be stand still ikhangetela dinyembeti eMaswati. Futhi ngiyathi Nkosi ukuthi indeed 2025 shall be the year of the Lord. We pray and declare it is done in the name of God Jehovah, in the name of Jesus Christ Yahuwah, the anointed one. In Jesus' name, amen. God bless you. Mwah, 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 mwah. Love you, love you. Mwah, mwah. God bless you. God bless you. Hello.
Umino